selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rena dula re ena le wena 96.3 FM your friend to rely on. dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare. Arrete mo theletše wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM a metsotso ke lesomete fela go itšwela go ere a ya lesome 11 minutes after the hour 10 o'clock le nna go la pitšentše kgolo a labone le botse labone a lahlano kgwedi ya disemere ngwageng wa ketepedi masomepedi nne le emeletše lenane go la pitšentše kgolo ka gare ga moago kgoparra wa MCRS Media House kgauso le mmela o mogolo wa R557 wena nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio thandanjani Scottani a ra bona kgomo go tsošwa ye tetekane ngwalela pitšentše kgolo ka kapa o tla lefa maele ke moka Professor Moremi a tla ka ditharollo mo e leng gore ke dula ke le botsa ke re ka kapa o a kapa Moremi wa re jwale ga go ne molato Professor Moremi maloba mo o bontšitše gore go ne le di-award tše e leng gore ba swantse batle ba ye go tšona kuo mongwe wa ba hlokolwa fao jwale o mo tsileng o etla o mo tsileng o tswa gona mo o tloga a boletše a ra wa ke fao jwale o etla bana bešo ga go ne molato re lebogile sefela ke ne le bayeng ka mo go tswa gona ka mola legaeng la tloutša baroka ke na le bayeng ka fa ndinemva katšhingalokho a gone molato motsheletši wa Mutse Community Radio ge e ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamarato a ke go dumediša ebile ke go amogele ge e ka ba ka nnete e sa le utse gona fa go 96 number 3 FM ke noemelela ka maoto ka emiša letsogo la ka la go ša ka re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro mopapang kore ke thome ka mo go wena mongaka nke ke go tamiše ke moka ke go fe sebaka se o dumediše batheletše go lela gausi mo ba re theleditše go ba le gona mo papa a ke go dumediše malome ka kapa ke dumediše batheletše ba botse go lela gausi mo ba leng gona ba re theleditše kudu ke dumediše gape le ba ba leng ka kua Facebook mo letlakaleng la DR Moremi mo e leng gore ba kgolwa go bona tše re diriang a ke di le malome ka kapa nnete dilo di a fapana go ne mo batho ba kgonang go kwa go ne mo batho ba kgonang go bona gona jwale ke ba hlomphile ka moka ke dumediše magoši baruti ba profeta dingaka didupe le ditšhupe a ke le dumedišeng go lela gausi bomma mosebeletsi ka kua ditroning ke a le dumediše ka moka wa le dumedišago mo ke yena the right reverend mopapa malefo modimo a phelang go tšwa gona kua ofising ya Professor Moremi mo e leng gore Professor Moremi o no re ga a swere ke mabaka mola le mola and then re a romega wa re roma gore no mopapa ya ka kua and then o ba hlalosetše mola le mola mo e leng gore maikemišitšo a Professor Moremi a magolo ke go bona batho ba kry-a thušo batho ba kry-a tsebo batho ba rutega ke taba e kgolo e leng gore Professor Moremi o godimo ga ona jwale ke lebogile nako e malome ka kapa e lemphileng yona mo ke na le sesi mo o tlo tsebiša le yena gore ke mang o tswa le kae re kgone go tsena tabeng thobela re a leboga mopapa madume a fihle mongaka ebile ke tloga ke tshepa le go dumela kudu gore ka kua magaeng ka kua ba amogetše ka diatla tše pedi tše borutho kokozotwa ke o ba bulise ma uqetago ke uzazise kuhle ukuthi kuhle wena ungubani bese ke singene sibone ukuthi kuhle sira kanjani.
Ntate Kapa kwenzeke into ezininzi kakhulu because ndiqale ndisengumntwana ndisemncinci ndithi mandibalisa amaphupho ukuthi hayi suka yabona abantu abadala xa bengafuni uyilandelela into bebona ubumncinci bathi hayi suka ayikho loo nto nokuphupha nje mhlawumbi uphethwe inyongo kwahambeka ndakhula ndingumntwana nje ohlukileyo kwabanye abantwana nangendlela enditritheka ngayo nasesikolweni ndingumntana nje ohlukileyo umntana ohamba yedwa ungenabangani kufikelele ixesha apho abantu abadala besebendibiza ngenyani nangenkani ngoba kudala ndibalekela ndiphelwa imisebenzi ndigula ndiphinde ndiphile ndiba ndiphile ndithi andikwalapho ndikuyothwasa ndabaleka ndathi ndothwasela isithunywa kwahambeka kwafika ixesha loba bandibize apho bandibize kabuhlungu bendisemsebenzini ndigula ndidumbe umlenze lo waselefti wonke so ndihambile bengaboni into abantu inyanga nabathandazi bebengaboni into ndaye esibhedlela bathi i-DVT akhe ndaqhubeka bandinika i-treatment kulapho kuphele unyaka nenyanga ezimbini ndisitya lo treatment ndazodibana no bathi ababoni ma-results ababoni improvement kum kuyafana engathanda waphuzi banyuse idosage kunofana then babesebenzisa kwi-INR so odoctor base-INR ngelakhi ndafikela kudoctor osebenza ngesitshu nangesilungu wathi wena funeka uhambe uthwasa ayikho lo yenzayo funeka uhambe uthwasa ndiyakuyekisa i-treatment ndiyakhupha kuyo kulapho ndahamba ndayophasa ndathi mabandikhombisa indlela ngoba besendisokolile ndiphelwe yimisebenzi kunzima nje ubomi bonke Tata Kaka njengoba usho ukuthi uye ukuphasa ukuthi bakukhombise indlela ukuthi uye kuphi kwaza wafika ini yakutshela ukuthi kosa uye kwaMatlala kunje kwaMatlala awukwazi abantu bakwaMatlala bayabulela wena uyathetha ngalokho kwenzakaleni zodwa ukuthi usuke la ube ukhona ungene kwaMatlala uboneni kwenzakaleni Tata Kakapa ukuthetha inyana abantu abadala bayaphila noThixo uyaphila so ndithe kunzima kunjalo ndahamba ndophasa kulapho baye kwadlula insukwanyana bazofika kum ngokwephupha banikhombisa ongathi like ndibukele kuFacebook ngathi ndibukele uFacebook bathi nanku umuntu ozokunceda banibonisa kwakuyivideo yase apho wayinyuka intaba baba yasemndimole so ndithe apho ndiphaphama khona 3:15 ekuseni kusa ndangena kuFacebook ngenyani nangenyaniso ndithe mandingena kuFacebook ndigugula lo Dr Mrem ndingamaziyo ndafikela kula video kanye yakhe anyuka intaba semndimole ndithe ndisayibukele lapho ndiye ndawa avuka idlozi so ndabe sendimxelela umyeni wamba kulapho banithumela khona emva koko zandiphinde ndithole kuphumla kwakusekuqaleni kukaDisemba oko ndithi mandivuka lidlozi benikhomba besithi indlela iselimpopo kwaMremi ndiyofika khona kwaMremi andikwazi kulapho ndithe ndachecka khona kuFacebook kwipage kababa ndazofika ngenye imini kufakwe inumbers zikababa kwakupha emveni kwe-16 zikaDisemba so kufakwe inumbers ezi-3 so ndakhetha le phakathi kuye kaKarabo ndafowunela kuye but uKarabo ufone after iChristmas ngoba ngoku kwakuzi-23 ukufona kwami kubhizi kakhulu uzawulibala yenye ye-weekend ezinde kakhulu ndithi mna ndizulibala ndicela undisendele kuWhatsApp nyani wandisendele directions so ndizile ndazofika kwaMatlala Ramshibo ndingasazi isipedi andifika abantu bayakwiriza aba ndafika ndamkelwa nguntate emkhulu egeyithini sabuzisa kuye nesipedi asisazi naye akasiva kakuhle wasamkela wabe
ndabe ndihlangahlangene after esamgqiba kusamkela ndahlangahlangana ndavuka bezimo. Lo wayendikhaphile kwanguye ababuzisayo kuye uba uze njani lapha, watsho uba ngumuntu obonisiwe ukuthi makeze lapha. Bathi ngoba inyanga apha zingwabantu abangotata zi-3, ngumkhulu, ngubaba AC, ibe ngubaba Doni, ibe ngubaba Masadi omuntu ongumama. Wathi ubonisa umuntu ongutata, wabuza ubungakanani, wathi hayi nje ingathi ngumuntu nje ongekho mdala. Bamthatha bamse ofisini kababa, babuza uba nguye lo, wathi hayi mna indima ubonisiwe, ngcono silande yena. Nyani bafikile untatemkhulu, andisakhumbula ihamba nabantu because ndandihlangahlangene. Banthatha ndiphaphame mna xa bethi vula amehlo nguye nalo, xa ndithi nguye zanibesathetha zanithethe ngendlela abandichazela ngayo. So yaba kukwamkelwa kwami kwaMremi. Indlela yokuthwasa from day one yaba njani mhlawumbe iphatho khumbula ukuthi na ufike ebantwini anzwani nanoma nikhuluma ukhone njani ebantu Like uthi uyathetha cause umuntu wayithanda wayengathi uyandivanyana kwakungumasisi manithetha nontatemkhulu. Cause untatemkhulu the time bendingekahoreli ibinguye othanda ukunilanda afike ndihleli ndodwa ngikajwayeli nomasisi nazojwayela umasisi. Bekunzima ntate kakapa kakhulu. Usathi uthi uyathetha abakuva bakuphendula bakubhekisa le dinemini la babendihleba ndikhona sisetepini like nandivanyana cause bendiye ndihlangane nabo amapedi like emsebenzini, so bendiba curious ngelanguage zabantu nethi bengakwazi ukusithetha. Ndiyabeva babuzisana ngam bathetha sithwasa namaXhosa ini babuyathwasisa uthwasa namaXhosa. So like ndabaphendula ndabaxelela ba nani ngenzeka nizoyi Eastern Cape ngelinye ilanga, mhlawumbe okonye ifamily member yenu ikhonjwa apha ikhonjwe khona nama ndizizela nganikhonjiwe. So ntate kakapa bekunzima like ukuhlala nabanye abantu abayelolunye uhlanga ulolunye uhlanga uyi1. Mina kunzimela uba ngumXhosa ndiyi1, kunzimele kakhulu. ebunzimeni lobu bukibo wangalahli ifocus, wangalahli iconcentration, wayenza the way mhlawumnye ubaba bekakutshela ngakhona ukuthi uwenze, ufollowa indlela yabezimu the way bebakutshela ngakhona, bakupha ama instruction ukuthi uwenzeni ungayenzini. La ebhijeni jekholo the reason why sikulethe la usebenzele khulu wafika usesi la lo bekaberekiswa babantu basebusuku ukuthi ayenze ama accident ayenzeni bebasele bamuphe ne promotion amkhulu mhlawumnye kune laba beba bereka under yena but yena bengumachuzu wakhona. Ngiyakhumbula Malefo bekakhona, uLucky bekakhona, abathakathi bamlanda la estudio ngo kora 12 bangena sangazi ukuthi kosasibaleke ngathi nangithi wenza njani wathi naba ngathi abobani wathi abathakathi bangilandile. Asange ngiyazi ukuthi ngicima umkhatsho ngibaleke ngithandaze ngihuwelele. Awa at least uMalefo bekakhona bathi mambe Malefo umthandazele. Ngiyabona wathi nakakosa amambe ngambona ukuthi ufuna ukubaleka because unento leyo ukuthi mhlawumnye ngizathi ngibamba umuntu lo khani ngibamba umthakathi qobo lo. So bamthatha the same day kokozodwa bamletha kwaMremi, bangifonela kusasa bakhona ekseni bathi kakapa utatelwa ukhona la, simnikeza uzodwa ukuthi uzodwa amsize. Zodwa
ukuthi uthome ubambe umuntu onjalo umbekezelele umsize bongathukwa tatkakapa ukufika kwakhe no Malifu ufike ndothukile cause ndandimamele nami eradweni okay nditsho kuthandi ndithi yo thandi lo muntu uzoziswa pha kuthi ke ngoku athandayo ubaba uthe uzomhlenyembani yeah so like sasothukile kakhulu cause bafika kundim nothandi bendisebenza nothandi mayefika utata ufika uthi tata ndithi tata athi nanko ndimletile ndithi waye nimzitha kumnithele umuntu ufuneka ayenyembani athi simzise kuwe ndithi nam ndiyamoyika ngeke nayo wothukile naye qha uziqinisha ngam athi tata ungasuka kudeka e-Eastern Cape awunabo bezimu ndithi andinabo kodwa nam ndiyoyika anothi nani benothukile estudio nam nimzise kum athi ndithi phofu myeke andomeleze like ngendlela anibuze ngayo nami ndithi like andihambi ndodwa ndihamba nabantu abadala ndihamba notathixo ndithi okay fine ndizomenza ndizamnceda akho ngxaki ndihambe ndiyovusa uthandi ufikile umuntu waseradiyo nathandi yo vuka wedwa zodwa mna ndiyaboyika athi okay hayi ke ndamenza nafike ndamthatha esathathiwe njalo engeva ngendlebe engathethi kwaba nzima funeka ndithethe ngezandla naye so ndamenza indlela esimenza ngayo pha ekhaya wathi ndisagqiba kumenza wafowuna ubaba wathi zodwa izani naye phezulu ndathi thokoza baba sahamba ndaya phezulu nyani ndafikela kubonkedi nabomashabela nabanye ebabekhona abomapitso nabobridget bafika bebasa umlilo samfuthisa bafika futhi bawa bengekaphaphami sathandaza senza nabo bemoyika ukusondela kuye but na ndaba naso isibindi sokusondela kuye ndimphathe samthandazela uthe aphaphapha makhona waphapha manibuza ungubani ke wena mang karina awa utlantsiba usasa ising today ke thabela hore a ke mbutsa lina la ka mo what if ke ba loyi ba mputsa lina la khani wo wa bolela nyana le go bolela o mara go la re ya bona wa katana mona ke wa ke tsoga mona malefo mona gore a o tsore na sia feta papa awa mara o tetumatume mo mane soto man tetumatume gape jwale o ka re ke nnaola man o ka re ke nnaola so abutsisha hore mmage o kae kare o teng mmage ka mbitsela mmage abutsisha hore ke ko kae ke nyakang mo mama gage a mhlalosetsa ka mbotsa hore wa tse ding ke tlo hlalosetsa o sasa ramphetisa phafoga ra tsamaya le yena ra se robale ne re robala ka 4 re thoma thapelo ka 11 till 4 wa masa o kona re tlo robala ba tšhaisha ara wa batho ba ba tšhaisha ka 3 to 3:30 o gona re tlo gona o kreya boroko ka letsatsi la bobedi ra ya le yena ko godimo a re fihla ko godimo banomtšea 2 minutes anyana ba rile ba thoma ba mtšea ra rapela kudu ra rapela ra mtshwara letsatsi la mathomo re mtsentšhile sefutong le mmage le auswa gage ba mtšea gona mo sefutong after phafogela ba mtšea gape ba loiba ba mtšea gara sefuto ra rapela a boa ebile le yena o ile a re botsa a re batho ba ba tšhaba thapelo ai wena ba e tšhaba kudu ebile le lena le hlalefile lena linesibindi like ore le gone o atamela o nna ke le seemong se se so ka gore gape ntho e ya fetela o ra gore lena modimo le file maatla le badimo okay ya ba letsatsi la bobedi ra tsena le yena sefutong ra rapela e le nna le thandi ba botsisha ba bang bo magolo le tsena le yena le mtšhabi ka re nna aowa re mtšhabi ka gore a re tsamaye re le noši re tsamaye le modimo le badimo so ke be badimo ba rena ba re lahla gona mo re tlile re tlo bereka mmereko wa bona ra tsena le yena ra rapela zanke ba mtšea ya ba letšatši la mafelo ba mtšea
azange bamtšea gape ra no rapela a re a šoba ko gating a re rapela mo re robalang a re rapela re tshwere thapelo a re ba teng mara ba palwa ko o tsena ka gore lena le na le maatla le ya rapela batho ba a ona ntho e fenyang moloi go feta thapelo wa me o a fola Malefo Tobe. banna modimo o ne maatla nonna ke be ke tshogile aowa mara be re tshogile ka moka gape ke gopola le prof o tsebe re tšhaišitša akere gantši ge re tšhaiše rata go dula ka mola re swara kgokasenyana re tle re bolele le mo groupung ge re šetse re fitlhile gae gape ke kula re banna swetse nako o phetha ditaelo kore a ke re beile mogare ga beke Tobe. ra be ra kwana gore mokibelo fro Bua ditaelong. no swetse re ye ditaelong re o hlapa re gape gape nna ke fitlha kua ke re nyakang tata ya a ke re nna ke mmitša tata yale ke mofa ena ke fetsa ke a tšhaba ke ra jeng ka senang ka se dikgone ka gore motho ola ka tlatsamaya le nna le nna steaming tlure jwale ge o ekwa ke re modimo ko o mogolo Tobe. ko gore yela ko gore ke yona ye e ileng ya tanya shedi kudu mo pitšeng tše kgolo gore ruri go a kgonagala gore banna ba loi batle ka mo radiong ka mo ka studiong batle ba tšee motho ba boa ba ya go ba motšea ga prof ba rapela a bua polelo e re batho ba tšhaba thapelo kudu jwale o ile a bua kokozotwa eba gape nna be ke setlo ke sa mo tseba wa tsa ba a nonne a kgatlhiša a le sekolo ao nna ke mokwa ka morago manešetse a diile testimony ke re bane motho o lašo so zotwa o espitšeng tše kgolo re motlotlo ka wena, we are very proud ka wena, o re bereketse thata. Remember gore jwale ka mogaši wa lenanego ge balli mo malefo ba re ba ya meropeng ke motho wa go ya meropeng le nna ke follower story sa bona ke nyaka go kwa gore na se fella kae le ka kua ga moremi ke na le go tla nakong ya nngwe le mosegare ke tlo hlola gore ba phetha go ya ka mogola be ba tekemišeditše ka gona na so zotwa man o re thušeditše balli ba rena thata ya kore o tišitše ela ya gore mmereko wa lenanego la pitšentše kgolo ko go bona batho ba fola batho ba kry-a bophelo malome ka kapantwe tatabe ya kokzotwa ke kgolo ka lebaka la gore go thuša ngwana o mongwe go swana le ausola a beng a thušiwa ka taba gore wa berekišiwa re phološitše moya wa gage mara ka perekišano ya pitšentše kgolo le mmutse le professor moremi le bekokzotwa e rile botse mo e leng gore ausola last o batlile kua go tla go phetha ditaelo a bo ka tlosa motse wa mabane o ka tshwa mabedi ya kore o ka tshwa mabedi wa lebala kore o ka bona gore bjale mana ne so koko zotwa o ya gae ka mokibelo koko zotwa a yang gae hey o ya kgole man a yang kgole mara spedi se re tše di sa kopaneng ke dithaba mara ka meriti di tsona di ya kopana so tšatši le lengwe go tlo o diragala gore re tle re kopane le yena goba o tlo o kry bjale šetse re tlo šaba lwetše mo ba ya Eastern Cape gape malome ka kapa mmeo ge moro ka mpotsa re malefo gape re ne magolo mongwe wa xhosa mokry-a kere wa kobana a ke bele rena tseba maxhosa nini setlhaga se nini o kgona go bona gore motho ola o rata mmereko wa gage and-e go go botsa nnete malome ka kapa balwetse ba bantšhi ba ba ileng gae le ba ba leng gona kwa ga moremi ba tlo go botsa tata o re ntšha ka officing a re tata izane ni seni boneni ukuthi bangikhuluma ngani and o re letša ntho tšela le balwetse ba le mara ka bona gore o nyaka kore o ke motho mongwe go rata go tlhatlhiwa ene moroka ke go botsa nnete malome ka kapa be ke bolalela mosegare ge ke le kua jenfe so ampotsa re wa tseba malefo re latlhegetswe ke lešole
ka lebaka la gore malemo ka pa dintho nna nka se kgone ne o dula le balwetse ka mokgola tata dula le bona ka gone aoa nna nka se kgone ore ba le motho mo bare o le ja seleka neneng ai Koko Zodwa go yeng gae ka mokibelo ke no butša potšišo e nnyane e sempolo mo e leng gore ga ke tsebe gore na go tla diragalang after o fetša go e araba goba go tla diragalang after ke fetša go e botšiša go malapa a e leng gore o šetše o ile wa tšea karolo go a thuša ka matsogo a gago ka taelo ya badimo ba gago including baapei ba dipitša le batheeletše ba motse community radio ka moka le nna ke le kakapa jwale ka mogaši wa lenanego o be o ka rata kapa o be o ka duma mohlomongwe ge ba ka go direla eng mohlomongwe ntate kakapa ndiyawuva umbuzo wakho andikuva kakuhle sajava sibili njengoba uya ekhaya usebenze khulu usebenzele amafamily amaningi ngezandla zakho ngomsebenzi wabezimo nala epitshentshe khulu usebenzele thina sibahathi njengomhatsho njengabalaleli umbuzo usempolo uthi njengoba uya ekhaya eEastern Cape bungacela or bunga khalela ukuthi mhlawumnye bangakwenzelani banganenzelani tate kakapa yeah Zodwa ke tla yo tlolla ga botse dule Malefu tabe wa tseba ke be nka rata ino be ile gore dilo a di laule ke nna di ka godimo ga matlaka tabe ke be nka duma gore ke le mogaši wa lenane go le la pitšentše kgolo ke be nka duma gore a ke tsebe jwang mara ke be nka duma gore re le baapei ba dipitša re le batheeletše ba motse including di-family tše e leng gore gore ge ba lebeletše bana ba bona ba lebeletše batswadi ba bona ga ba kgone go lebala gore batswadi ba bona ba be ba le jwang bana ba bona ba be ba le jwang up until Zodwa ba swara ka matsogo a gage ene ba fola wa tseba ke duma o ka re nkebe ke lawyer and then ke no tšea lebekere ke le phoshe kore le no tsena motse ka motse mo go jwa le batheeleditšeng radio o mongwe le o mongwe kore a no latlela ranta le fete lebekere le ranta le fete e le ge re tlabe re bontšha tebogo ka mebereko ya Koko Zodwa gopola gore leeto la go ya Eastern Cape ke kgole bo o khutša ga kae motse kore ke dikratšhe kae tše ba yang go di tsena ba khutša ba to kotlolla ape ke a ipotšiša gore ga botse go dirang ka nna botse ka gore ape ba re ke kgole man kukude ne kukude ape nami ngeke ndihlale ndibuze ndibabuze amadlozi mna nindisaphi kude kangaka kukude shema wa tseba mane a ke tsebe gore nka le foša jwang lebekere le gore man kore re no latlhelang diranta kapa di-five poponyana and then Koko Zodwa a no re mo tseleng kore ga ntše a thabile a thabetse go a gae a no phentše a reka nna moneiti mo tseleng a sobelela o tla ba fitlha mara a re no tshepa gore ke la bokae go sa ke la botlhano a re no tshepa go no re e ya kwagala and then ebile ba e leng gore ba ka duma gore ba ka nyaka go tseba gore lebekere lewe le ko kae ranta e latlhelwa kae
ba founele wena ne ba ka founa Thobela. ya nko ba fe dinomoro mo e leng gore ba ka go founela ba botsiša gore o akanyakang gore mohlho mongwe ano dia se sengwe a tsebe gore a ka se iša kae Dinomoro tše ba ka di founelang ge ba hloka go leboga go Kokzotwa malome ka kapa o gopole gore ke nyaka gore e be ga botse mo bathong o gopole gore Kokzotwa a ka be a se a thuša goba o mongwe wa geno mara ka lebaka la motho ga e kgafa go ba bangwe ka lebaka la gore bana ba thari e ntsho a ka kry-a thušitše motho malome ka kapa e swa ga maubane mare le setolo sa maubane goba a thušitše moagišane goba a thušitše o mongwe wa geno goba wena ka boikgafo ba gago le go rata le go leboga se e leng gore mohlho mongwe right a ka be a serile gobane malome ka kapa nto ke nyakang go botsa ke gore motho a ka thuša o mongwe mara le wena ka matsogo a gage ka go leboga o ka leboga ka mokgomollo o mongwe jale dinomoro tše ke tlo lefang tšona a se tša go romela tšhelete malome ka kapa ke nyaka gore e be gabotse ka gore ke tša go nyaka tsela ya gore go diega jang ka gore ka tla ka ja tšhelete ja Maxhosa e batla tšhelete ja Maxhosa jale nomoro tšela ka di founelang ke 072 133 6761 072 133 6761 tšeo ke tšaka tše dingwe ka lebaka la gore phone e ne le kore le gore ba le kgolo tše ntšhi le ka founela go mamremi mo go 071 398 1508 071 398 1508 goba go na le ba bangwe ba le moka kapa kore le gore ba di le kgole ba ka tla kwa diofising go sasa re a bereka ka ba fitlha kwa ofising kua ba nyake malefo goba mamremi and then re tle re kgone go ispediša gabotse ke ra gore a ke gore ba bangwe ba gausi ga ba tlhokege founa ba ka no tla ga moremi o mongwe a ka no re a feta ya matlerekeng a re no re ke fete ka mo ka re boletse polelo ba ka tla kwa ofising ga ba fitlha mo ofising ba tlo kry-a security ba no ba botsa gore re tlile go mopapa goba Mr Malefo ba tlo nkry-a kwa ofising and then re tle re kgone go ngwala list fase Kokzotwa le yena ra rapela malome ka kapa a rapediše bana wa modimo gobane motho ga a di a sa go swana le seo ko go bontšha bohlokwa ba gage mo setšhabeng o gopole malome ka kapa prof o fela bolela taba ye nngwe metlhe le metlha re Malefo a ke thasietse batho gore ba fole motho a fola e ga ya dule a wa o di kry-e le gore o fodile ke thasiša motho gore a tšwele ba bang mogola go tšwela batho mogola malome ka kapa go sona Kokzotwa o berekile ka tše a berekile ka tšona ba bangwe ba bereka tše ba bereka ka tšona jale seo se bontšha gore professor Mremi ga a thasiše batho gore motho malome ka kapa o kry-e ba re o tseba go alafa mara o dutše that's why bo Kokzotwa a ka go hlalosetša gore ba lwe kua ke China kua gore ba lwe nne o no kwa bošego gore tata o hlankahlankene bošego gore o boa rediong o bjalo no kwa re tata o mamalo ya o hlankahlankene jale ke mo go botse ene ka kgatlha ke gore every time malome ka kapa ge re ya kua balwetši ba dulang gona mola ga professor Mremi re kry-a balwetši ba le sekono balwetši ba thabile a senke letšatši la mohlolo malome ka kapa nna kere ke moetapele o mongwe wa go tsatsela ke ne le go no fihla mola ba sa tse gore ke tla go thabile go sekono go dutšwa wa bona gore mo ke gae mo e leng gore ka mokgola ke boneng ka gona gore balwetši ba le ka mokgola ke bone ba thabileng ka gona ge ba le le ba Kokzotwa o kgone go bona gore motho le o ka re ya ga ya ka gana a re swere bothata kwa ofising o kry-a motho a fodile a gana go ya gae e a riagala malome ka kapa a re a swaba nne re thabela gore batho ba Eastern Cape le ba dinaga mabapi lefase ka moka ba tlo kry-a thušo go Kokzotwa ebile mpotse motho o tlile ga Mremi a sa tsebe Sepedi šo ebile wa se bolela wa e bona gore seo se go bontšha gore Kokzotwa o ba bereka ka balwetši ba go fapana ba e leng gore maikemišitšo a bona mo godimo ga bona ba nyaka go bona batho ba ba fodile jale malome ka kapa a rene gauta le Silivere Kokzotwa gabotse kore o hloka mpho e nngwe e kgolokgolo gobane go bolela ka yena o ka hlomoga pelo
diemo tše a beng a di bona malome ka kapa gopola rena re sepela bošego le mosegare re bereka mmereko le prof bokokzotwa ba tlogetše dilo tša bona kore motho o ikgafile malome ka kapa jale re re kokzotwa o sepela ga botse koko batho ba Eastern Cape le ba gona kua le tswang gona kgole dithabeng re dumela gore ge wena o le gona o tlo ba tharallwang a go kgantšitše lesedi tše ka moka tše di hlokago a go arabe ka tšona le tše o nego le tšona o mo leboge ebile re re mo ya gona gae ba tsebe gore a re gore o še sebodu malome ka kapa sebodu sa go rata boroko bokoksoto ba rata boroko because motho ga a kgona go hlokomela molwetši bošego ka moka malome ka kapa go meka sure o kry-ile pholo go ra gore a se sebodu ba le re re gae ga ga bolena modimo wa lešoko a go gagogele thobela re a leboga magagešo motho ga a ile mašemong a ile go buna o tla a swere mekotla ya e swereng mabele e swere dikorong e swere whatever ya ka beng a be a ile go e buna kokosota re a leboga wa tseba lenanego la pitšentše kgolo o re alafetše batho and ba e leng gore be ba tloga ba e se batho ba e leng gore motho mollo mongwe a ka no ba amogela mo kgauso le bona a gone molato ke gopola le auso mongwe ile a notla gona mo a bolela ka taba tša gore tokološi kore ino sepela le yena gotlhe mo a yang ya ga e tswa ka re ga relationship a ya go ye nngwe e sepela nae ya ke sekhwama so re a leboga magagešo dinomoro tšela le ka foune la mmalefo mo go tšona a se tša go romela tšhelete ke tša go nyaka tsela gore re bereka jwang re berekela kae go mang le ka no di bušeletša la mafelelo ke moka kokosotwa a laelane le batheeletša 072 133 6761 072 133 6761 ke nomoro tša ka tšeo ntate malefo goba mopapa tše dingwe gape ke 071 398 1508 071 398 1508 ke tša mmamremi le yena le ka mo founela mo e leng gore o tlo kgona go le hlahla gore dineo tše le ratang go dintšha mo go kokzotwa le dintšha kae jwang di feletše di fihlile go yena re lebogile magagešo re a leboga kokosotwa le ka no tšea metsotswana ye e mebedi ye la laelana le batheeletšehle bamameli baphulaphuli be-MCRS ndibonge kakhulu nakuni nina baguli bebefika balwetši bane ba fihla ko gae ba tswa mo MCRS re ile ra tshwarana gabotse ke a leboga ke leboge le ko gae amremi ke a leboga kudu ka gore ala re o aowa ke moxhosa o a boele morago le ile la nkamogela ka matsogo a boruku so ke a leboga gagolo ndiyabonga kakhulu like ndiyabonga impatho enindiphethe ngayo ndiyabonga nobaba ndiyabonga kakhulu ichance andiphe yona ndiyabonga baba ngaphandle kwakho ngengekho kule ndawo ndikwazile ukuziprova ukuthi ndizele ntoni ndizokwenza ntoni nakwazi ukukhuthazeka nakuba lwethu endikwazile ukusebenzisana nabo ndiyabonga kakhulu re a leboga kokosotwa modimoshuwe selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rena dula re ena le wena 96.3 FM your friend to rely on selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego
96.3 FM, your friend to rely on. Nakayela yithi swela wele nakela varia fodisha kanite swela ena kina le bothatse ba yona nakaye ari dula ka thoko ya Limpopo ga matlala ra moshi ari ke tsoutsa baroka aba motse ba gore ke mwana tsoutsa baroka selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. yo mogolo goba yo monnyane re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3, your friend to rely on. Dula le rena re ka se go fetogele
re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on. Alright, mo telechi wa mutse community radio gona fa le gona 96 number 3 FM maseremi skwa tlho mo kitimisha o mo segisha ka batho o mo raga ka dikikine poposa mo shetse ga gabo o mo leboge ba mo rute molao metsotso ke emene fela go itšwela go ere a ya lesomete re ya leboga koko soto a re ya leboga mopapa go njwale a re mo leeto magagešo a re ne le a balli ba a lapa la go tšwa ka mola lefaseng la mpheleng ka fale le bona ba tlile lenane go lapitšentše kgolo mo e leng gore ba kwele gore mo lapitšentše kgolo batho bantši ba thušega jwale le bona ba ipatameditše gore ba tle ba kgone go kry-a thušo gona fa kgaitšedi tšaka madume introduction ke nna ka kapa maubane ke tšwa moteti aga napile re kgoneng go tsena ditabeng ge re tsena magagešo ga re kaya kae re dula ditabeng a ke re mathata a bolena a tseba ke lena ene ebile le a tseba gore ge le šale lengwala lenane go lapitšentše kgolo le be le tseba gore re nyaka ba ka re thuša kapa re duma o ka re ba ka re thuša ka 1 2 3 4 jwale 1 2 3 4 a e no ba 1 2 3 4 e se ka ba 1 3 5 7 re ya leboga kgaitšedi ka ke mang ka mo matlou wa ga mang Matlou Caroline Matlou ke sefane o ya le kae koko re gona re gona na koko ke mang koko ke malebane modišana mara ke nyetšwe ga phasha o ya o ka re moreming ke be a le mo a go kgopele gore o no re itia ka sereto sa geno leina la sereto mang koko nna leina ke malebane o kgaitšedi yaka kgoši ke ra kgaitšedi yaka ka mona nna ke nna Natasha Modišane ka Mpheleng Natasha wow o ka re nke be le ntho a go ja be tla beetse fa re ya leboga kgaitšedi ka Natasha enape o no tšea lekopelwana leo ke moka o no re solela ditaba tša gago tše e leng gore di ya go tlaiša o hloka thušo godimo ga tšona thobela nna ke Natasha Modišane ka Mpheleng ke a le dumediša ka baka ka mo studiong le kwa gae ba ba le theditšeng ka kwa gae go ne le bothata ba gona be re ne le mma waka a ne le bana ba 11 gone jwale nna o ile a re a hlokofala na ba ke ba tsebang ke tseba ba re šetše re le ba ba hlokofetšeng ba 5 and then ba re šetšeng re le 3 ba bang ba hlokofetše ka semaka 2 ye hlokofatše bolwetši bo bonomale gabotse go swana le batho ba hlokofetše ka bolwetši ba bona jwale dilo ka mola a di tsamaye gabotse mokgekolo o hlokofetše ba mo kry-ile sethogeng a hlokofetše gore bothata ke a re tsebe mokgekolo ga hlokofala mo sethogeng aowa ba mo tšea sethogeng nna ka mokgo ke ne ke le Mmamelodi ke ne le lesea Mmamelodi ka beke o be ke swantse gore ke tle a nkgopetše gore e tla gae ke tle ke bone ngwana gane mokgekolola ke ge ka nako o ba ntaela aowa ka palela ko gotla mokgekolo nna a ke kwa ke mmamogolo wa ka mare ke mmitša mma ka o ile a re gompelega a mpha mokgekolo ka ba yena a ngodišang ke mmitša mma ola ke mmitša mama ka ke mmitša mma ngwane mokgekolo la jwale gone jwale re a tshwenyega ka mola motseng ola ba re ga a tšeiwa a re etswa ba re ga a tšeiwa and then bakgekolo ba bona ba tseba ba tšo motšea mo ba motšereng mo a ithobaletšeng gona mo sethogeng jwale go diragala dilo tše ntšhi ka mola motseng ola gore e no ba lehlakahlakano le šata gore go no dula go lewa go a lewa a gone kwano ka mola motseng ola e no ba mathata gone jwale gone mošimanyana wa gae wa Lasbon nna ke ne o mogolo gone jwale o ke šetšeng ke ne le wa nlatelang ke ngwannyana Lasbon ke mošimanyana o ile a gafa ba mo hlakahlakantšitše monagano
aowa mmaga nna a sa phela nako eo aowa ba misa diagelong mo diagelong aowa ba mo thuša a ba right next mmaga a hlokofala a mo tlogela aowa a gone bothata a tla ba jwa hlakahlakana gape a gafa gape a o ra motšea ra miša mothong motho o a malafa a fola a ba right ga nako e a malafa e ba right tata ga yena a šhela a hlokofala a boloka papa gage mošimane wa lastborn nampile a wa gone bothata no a ke tsebe gore problem e kae ka bane nna ka mola ke nna o mogolo o ntšhitše ka kwa gae a re ke tsamaye yena a kgone go phedišana le nna a wa ngwanela ke mo chieftage ka ge a nreletše a re ke mo chieftele sebakwa keng a ke tsebe gore sebakwa keng a ke be ke dutse le yena so malome ka kapa na re a dutse le nna so a fihla ke re ke bogetse tv a no re sis a ntebelela so a buša mašo a no re sis jale ke tepotšiša gore kgane mara ngwano bothata ba gage keng nna ke motho e be gore ga ke kgone go sepela bo dikerekeng kae ke kgone go hlapa ke apare dikhete jaaka ke re ke ya kerekeng e santse gore ke tsamaye ke kerekeng go apala ga wa ngwano le ane bothata jale maloba ba mfounela nna ke chiefile go ne le mo ke dulang gona o nrakile le bana bošego ka 4 ya bošego ke sepetse go ne le mo ke dulang ka ngwana ba mamogolo wa ka ke kgopetse stene seo a re ke RDP ka re ke kgopela o jula nna ka mola gae bophelo ba ka mola bo ampalla ka ba nne jula a ntia all the time ena e lwa le nna ke ne ke nnoši ba bang ba alwe le bona 4 times nno go njwala a ntia a wa ke mo šuteletše malome a wa gone bothata ke jula mo ke dulang nna ke no kwa ba mfounela ba re e tla ka pela a wa ke aya ke re why mo founung le mfounela re no tla ka pela na ba re tla ka pela ha wa ke fihla kwa ke ba kera ka moga ke next to the tavern ke ba feta mo gating ya tavern o ne le bana ba o hlabile mashata le bana bao a wona ke fitile ka tšea o wa ngwana gae o latela ka tsamalena a ra tsena ka mola ka kwa jarateng re me mo matlapanyana mababi ya ditanka mo ra ema mo pele ke a botšiša ke re gane go iragalang bana ba o wa ka wa bis 2 ke ne ngwanyana ka wa bis 2 wa mpotša gore mama o sa re wa nhlalosetša o hlaba mashata re ye sa bolele dilo tšo sa di tsebeng a wa ke rela ngwanela ka ke re gomola ngwanela wa gomola jwale a ke lebella wa ngwana wa gae o jutla maji ka mo morago ke a thena ke a molebele ke re gane o vele o jutla maji ka mo morago ba re wa moswere o no moswere so a moteagantšha le leboto ngwanela phatloga ka mo morago jwale ke tsana ke ra a re ka kwa gae o tšea skipper seo sa gago o change skipper re tsamaya re kwa re jula re tletle re bitša family ga tla ba e solve awa re tsana ka kwa ngwako re sa tlhofonetse mmago ngwano ko gore awa ke re tšea skipper se re tsamaye ke go ntshwara malome ka kapa go ntea ka dimpama hawa ka wa ntea ka dimpama jwale na gane go regetšeng a re wa telela seloteng a wona ka ra wona nna no ke gale o ntang ka se go tlogele ka sepela ka ya police station ka tša ngwana le ga tsamara ya police station a re fihla kwa police station re bula case ke founela wa nnatelang o re aowa sa reye motho wa bajwa sa bule case motho wa bajwa ka re ke gale ko go botša ke re ngwana wa bajwa a re radio wena o mpotša re he tšhelete ka re kwa ba tlo re thuša a ba ile tlho ba bolela tšeo tša boditšhelete tšeo tša maphodisale motho la ka mogo a neng le power ntši ka gona a ke tse gore e nyarela kae o bane le power matla mang a mantšintšintšintši a ke tsebe gore go diragalang ka yena and all the time nna a bona nna o ka re go ne nto a e bonang ka mola motseng ola nna ke motho e be gore a ke kgone go phela ka ditaelo dilo mang a ke tse gore go diragalang ka nna nka ne kgone go hlapa ke re ke ya kae go pala mara bana ba ba ile ba re bona ba etswa mo batswang gona ba tsamaya bo dikerekeng mo ba yang ba re ba botša gore ka mola gone thekolosi e ke yona e dirang gore go no dula go hlabiwa ka mola a gone khutso go no dula go hlabiwa mashata mehla le ka mehla a go fetse beke or 3 days bile a kentši go no dula go hlabiwa mashata le rena seng sa rena re kgone fapana rena bana ba motho e leng seng sa rena le yena wa llatelang re kgone go lwa seng sa rena re le bana ba motho a ke tse gore go diragalang ka mola motseng ola nna be re kgopela thušo gore go ntšwale a ke tsebe ka bane mokgekološo ba re bona mokgekolo ba tšo motšea mara nna a re etswa ba re mokgekolo ga a tšeiwa a ke tse gore bothata ka go diragalang mo go tšeiweng ga mokgekolo ka ba nna nako o be ke le motswetši a ka bona selo ebile be ke se gona and then gomme go ne le ngwana nto e causang le problem ka mola motseng ola mama ka o ile a re a hloko mama ka sa phela bosesi ba ka ba nna ke ba tsebang ba i5 ke sesi ba ka ba i4 and then ke ngwana gae wa mošimanyana o nna ke mošala morago go no mong ne ke dula le yena Mamelodi a ke dula le yena Mamelodi a o sola sesi ya ka ke ge e le motho e bereng wa bajwa gore a bajwa lotse bo bong ba go makatša a fone a botša mmaga a re ke kgopela re nna nka gwa ngwana a ka sepele tataga a motšele
aowa go ne bothata e be re ngwana o mmago o ile a re a fetsa o mmelegile re le Pretoria a ngwadiša ngwana ka sefane sa botatage tatago a ke tse gore ba kwane jang ngwana mo sepetlele moo ngwana la bitša ka sefane sa ga Mathabi gao a wona re a makala ngwana ke Mathabi a botša mmagare ngwana e ke hlokofala o tšee ngwana o tataga a motšee le mofeng tatage nna ka ge ke be ke le faseng la ka kua Mamelodi ke tšola gona ka kua Mamelodi ke fele ke ya le ngwana le bana ba ka ke tša bana ba ka le dikolo di tswaletše re tsa mare ya gona kua Mamelodi dikolo di bula re ke ba buša dikolo njalo jale ngwana ta problem mošimanyana wa gae o no dula a nkukutla ka yona a ntiela yona gore nna ke rekišitše ngwana wa sesiaka a rena ke rekišitše ngwaneo ke mo rekišitše gona ko Mamelodi ngwana la Mamelodi o tlile mo gore tataga a kwane le kokwage a wa ra founela kokwage a sa phela gore aowa kokwage a ra wa motšee ngwana la o sepetse o ile Nelspruit gompele ngwana o re no bolela le ena ka founu a re ba kgopela gore ba motliša ga ba nyako motliša ke yona e tsošane le mpherefere ka mola motseng ola a ke tse rona bale a ele so ke e bereke jwang nna be ke le kgopela thušo go ka mola lapeng lela a gone khutšo a gone bophelo bo botse ka mola motseng ola a bo gona totally at all a bo gona be ke kgopela go moroka le kakapa le re thušeng bathong a ke tsebe gore problem ke eng ka mola motseng ola go hlakahlakane ka leboga re a leboga sese ke kwele o bolela gore mme motswadi o tšwele a re o ya dikgonyeng o tšwele a re o ya dikgonyeng and then jiki go ne mokgoši le a bitšwa ge le be le bitšwa le biditšwe ba re o tlhokofetše goba o a palelwa ba re o hlokofetše ne go le mme ba ka hlalosa ka bana be ke lefaseng la Mamelodi a ba hlokofala ka bana ba mfounetse ba re mogekolo ga a gona a gona jwang ba re o timetše ba salosa la ya dikgonyeng ka re gao la robala e le Sontaga la robala la be la tsoga ya ba Mantaga ya be la bobedi le sa tse gore mogekolo kae papa yena na le gona le yena a ke tse gore batho ba le ba rarile ke eng se ba rarileng yena mogala papa ka ano jutse ka mo ntlong a sa tse gore mogekolo wa gagwe o kae ya ba ntwe e nebile ke sa ikwešišeng ka re aowa nyakang tšhelete ge ya go ya mo maporofeteng ba ile le hlalosetša gore bothata keng ao batho ba le ba ile bara ba ya ba kry-ile tšhelete la ba ya mo moporofete la ra wa tsamaya le o nyakelang kae a ba hlalosetša gore wa tsamaya le o nyakelang kae ba sa re ba ile o nyakela kae moe wa bo go tlile monna dikgomo a re mo kry-ile moo a e thobaletše ka gare ga bahu ka moka ga bona ba o bolelang gore ba robetše ka moka ga bona ba boloketše ka re ga lapa le le teng ba boloketše wa mathomo o boloketše ba ona ke sa ba tsebeng ba boloketše ga bo mamaka ka lapeng la kokwaka lapeng la kokwaka wa ba le dikgagano mmaka a tswa ka mola ka kwa ga kokwaka a wa laela a tekagela mokhukhwane a re fihla ka mola mokhukhwane ba bang ba ne ba šetše ba hlokofetše go šetše 4 ye go šetše 3 ye 2 ye šetše hlokofetše nna yena ke tsebang gona ka kua mmago o lo mongwe o nna ke mo tsebang o nampile 3 ye rile ra re fihla ka mo mokhukhung o a sa tšo hloma mokhukhu ra fihla le go boloka o mongwe o a latelang o a hlokofetšeng wa latela mmago and then le mama a bolokelwa gona ka moo mama a bolokela gona ka moo le bona ba babedi bona ba tšhabelang morago ba bolokela gona ba bararo bao ba bolokela gona ka moo le mama a ka bolokela gona ka moo ra šala le mogalajo mpapaka le yena a bolokela gona ka moo re a leboga mmamogolo le gona re gona ngwaneng kgaetšedi mo o hlalosa ditaba tša gage ke kwa mahu ka mogare ke kwa go sekwane ga bona e le bana ba motho ke kwa dintwa ke kwa taba ya ngwana wo a sa duleng ka gae kgaetšedi ya ka ke ena a phariwang ka gore o rekišitše ngwana ke inyaka mo tabeng ya bahu ba hlokofetšeng ba and then ge le tšwa go thwe ba bangwe a ba robala ba bangwe ba bona mola lena le tseba le tšwele le tseba ba robaditšwe dilo ka moka ga tšona tša ka mo lapeng la ga bokgaetšedi yaka mohlho mongwe tše dingwe o di tlogetše ka ntle ka baka la go di lebala le go tšhoga and then mohlho mongwe tše dingwe o di boletše di half
mo e leng gore le mokwele gabotse le tseba eng mabapi le mathata a kgaitsedi a rena a bolelang ka kwa lapeng la gabo? ka mola lapeng la gabo nna ke mamogola e monnake o dutse ka gae a bela ga bana ka mola gae ka moga ga gabo o tlogetše ke bana ba bararo nna ba ke ba tsebang ba bararo ba hlokofetše ka mola gae ga borena ba bolokela ka mola e ya wa ke ge napile a te tshepelela ya dipolaseng ga le dipolaseng ke ge a wa bereka a gatlhana le motho wa monna a gatlhana le tatago bana ba ke ba ga Kubu mokgalabe o tswa Pietersburg a wa ba ikgatlhanetše ka gona go ratana wa ke ge ba berekišana bile ngwanešu a e tla gae a napile a re mane nna ke nyaka stene se e leng saka a tloga ka mo gabo a wa ba tloga le mokgalabe la ba nyaka stene a wa šibela ba e kagela mara ga ba gamola go thoma ngwane mong wa gagwe ba sa le ka mokhukhung wa bajwa ga ba jwa mola bile wa hlokofala ke kgarebe ba šetse a ne bana ba bakae ba neng ba e 3 ba fetile wa phela e motee motho la sa le ka mokhukhung wa o boloka ngwanela mola wa re a khotsa re a wi motho a sa tiphitlhela seteneng ba bangwe le ba boloketse ka kwa gae gantheng go ria gang ka motho a batho a wa re a khotsa o bolokile ngwanela wa go ile go thoma ga e mong gape ngwana ga go a leng kwa ne le sprite wa ngwanyana le yena wa bajwa a le Pretoria a ne le yena monna ga go kwa Pretoria mara monne ga a monyala nne ba fo ba itulela mokhukhung ngwanela wa bajwa bile go a kwagala gore wa bajwa mma gore a wa ruri ngwaneo ga ba jwa rialo ga a tle gae ke nnete ngwanela o tla gae o ne sorotholana sa ngwanyana a fitla mola gae wa bajwa mana go loke selo re ka tlhaka re ya ka mo le ngwane wešo ngwanela bile wa hlokofala a hlokofala mola wa monnela gagwe wa tla bile o bitša ba gabo ba nne le sprite kgaitšedi tša gago le bo ngwana bo wa monna ke ene ke bo abutiagwe ba tla ba phutha ngwanela a ba phutha ngwanela wa go netaba bjalo mola ba mo phuthile moragong monna gagwe o nyaka ngwana gagwe o re ke nyaka ngwana ga a tle Pretoria ke nnete ngwanelešu wa dumela o napile gore aowa gona ga tatago ga a monyaka ga a sepele a o bona tatagwe ngwanela ke ga a napile a sepela kotse o išitše kwene wo wa o moiša ga tatagwe ngwanela wa o fihlile ga tatagwe ela tatagwe bjalo wa motšea o moiša ga gabo nne le sprite ga mo išitše mo nne le sprite ngwanela o ile toto gona bjalo o sa ile ga e šetše a ile moe go ba jwa tatago ngwane le yena wa hlokofala re a kwa gore bane tatago Province o hlokofetše a wa mola re a kgotswa a re kgotswa mola wa ga go netaba monnela modimo ke ene wa boloka a boloka mola go ile mane ke ge a butia a monne a botša ba re mane tatago Province ka ne o tlogile tla letle le motšeeng letle mo Pretoria letle le bolele le mong ngwane letle le motšeeng a wa ba re botša ba re mane ra mogola ngwanela gore re tle re motšee bjale ke re aowa gona ga ba rialo sepela le motšea ante ge e le gore le šotha mašeleng le re botšeng re tlo le thuša le o tšea ngwanewe aowa bana ba le ba fele ba re aowa we re aya
toto gona bjale ngwane o saile napile gona mola re awi mola nkebele o motšea ge e le gore ke nnele sprate ke kgole re tlo le thuša ka šheleng nna le mogolwake re fele re botša bana ba re re mane ngwane la kane ga a nyadiwa ga ba monyala kere molateng kwa bile ngwane bjale tata go hlokofetše ane bjale ngwane o ka re bothata bo gona kane ngwane mong wa mogolwake o tša fele le yena a bolela re mane ai ngwane la nke bo motšea a ke tsore kwa mogolwake gona moo kane ke kgale nna ke a lebala a re o bontšhitše ngwane a re o bontšhitše ngwane a mmago ngwane a nyaka ngwana a gagwe a re mane ke nyaka ngwanake mare bjale gone bjale ke lebetše a ke tsore kwa mogolake ore ke ngwanake kane be ke ne ngwana le morwake le yena a ratharatha ka yena bile a fela e rabane a re mane re santse o sepela re o tšea ngwanela ngwane wa ka bile o te tlhokofaletše gona bjale ke be le monnane koloi a re koloiše re santse re sepele re o mo tšea bjale a ke nagana gone bjale o ka re ke yena ngwanaka e morwake a fela a re mare o ke bontšhitše mmago ngwane a re mane sepela le o tšea ngwanake a wa ngwane la ba ratharathile ba fele a barela a re mane re tlo tšhela petrole ka mo re sepele re o lata ngwaneo ngwana a ka sedule kua a se a nyadiwa ene kwa bile tata go hlokofetše ngwane la ma le ntsho wa sokola a wa le nna ke fele ke ra wa mara wa sokola ba le bona ba fele ba re wa sokola a wa go kgotsitše toto gona bjalo bjale ka mola lapeng la ngwaneso go hlakahlakana malome ka kapa ko ra go loke selo aowa mošimanyano a bolelang ka yena e ya reng wa ba thakiša wa ba tia ke mafelelwana a ngwaneso ngwanewe o tša fo hlakahlakana ga a hlakahlakana a swere kwana maletši ao a re tula le rena le bo mogolake re hlakile ka ngwane le yena e ra mo iša mothong motho la modimo ga a fitlha a mo lebelela ka marapo a re no ngwane o a bajwa o swere kwana maletši a dilwana awa ke ge re kwana le monne la modimo a te tšhalela moo monna modimo a rawa ke tlo mo thuša awa o mo thušitše a fele re tlhaka le yena e a bereka nakwantshe re tšhentšhana ka yena kgwedi e la o iša tšhaleta dijo e la wa iša re swere monne la modimo wa mongaka a ba a fodiša ngwanewe a tla re aowa se o fodile ke ga wa gona mola ngwanake a re awa ga a šetse a fodile a sa phela a o patelela ngwane wa ngwaneso ke ge ngwana e tla ka gae a wa ngwane la wa o tlile ka gae a go ne bothata na ra kgatšharera wa ngwana se o fodile a wa ngwane la o sepetse o dutse dikgwetšanyana kganthe ngwane o kgoga tulung malome ka kapa ba fele ba re aowa gape aupanana re mmone a swere tulu a kgoga bjale re fele re mmotša le mogola ke re mane bjale go kgoga tulu ore o le so wa tswa re tulu ye e o tsoša boletši bjola jwa gago bile ke nna ke fele ke mmotša kere ke moomanya kere tulu ye o tsoša boletši bjola jwa gago ene gona bjalo motho a go thušitšeng rena be re tlhaka ka tšhaletana tša rena tša mogolo motho a go thušitšeng bile o hlokofetše o tšo go ntšha kua ngakeng ka ditšhalete tša gagwe nna le noro le mogolo ake re tlhaka ka wene bjale bona gore o riang awa kgante ke a bapala yena o swere tulu yela wa ikgoga ba ikgoga mola tulu yela kene e tsoša yona letšibola ka mola ga e fa lešateng o tula bana e mong yena bile o tšhabile
setlogolo sa ka mo a re tse o kae le ena motutse wa motula le ena mo swariša ga mo swariša mola a wa ga mo swarišitše mola ngwanela ke ge e napile wa bona re re mane re bo mo kgopela re re ngwanaka ka no mo swarišitše nke o phumula molato kane mothwela re a mmona gore tluluye e tsošaletše bjola bja gago bja kgale le nna ke a mmona o ka re ga a sa le ga botse ngwanela ke ga re awa bjale ga le re nna ke o phumula molato a re swere a re tula ka mo gare ga lapa le tsebeng gore nna ke tlo tšwa ka mo ke sepele re mo rapela re re awa bjale wa sepela wa kae a re ke tlo tšea bana ba ka ke sepele awa e mola re kgothatsa ngwanela a re go sepela gona ke tlo sepela le a mo emelela gomme a ntshwere a ntula re re awa ga re mo emelele re re a re o phumula re katane le ngwanela a mogolo ake re mo kgothatsa re re a re o phumula a ba a sepela o phumula ngwanela a boa tla ka gae bjale ga a boa tla ka gae awa ba mo kgelemile gona ka kua bo masterata ba re go ka boeletša gape o tsebe gore bjalo o tlo tlhatlhela ka memengwaga bjale ga a šetse masterata a mmoditše ka mokgwa nna re re aowa o kwele a ka hla sa diantwa tšela aowa šo ga a kwa o thomile dintwa gape ke ga a tula ngwanyana a monna go ekwe wa berekang ga a tula ela e o re ke a sepela ke a ya keremane nke ko kwa kane ba re motho o teilwe a fitlha kua ke ga a tabogela e a napile a tula e ka ditlelapa gona mola e bile nna bile be ke sa tsebe gore ba tiana kua e o napile wa sepela wa maphodiseng o ile o mo swariša bile ke file kwa ka motho fela a re mane kua ga mogolo a go ka re aupanana ba re o teile noro bile o ile maphodiseng ke re awa bana ba bangwaneso nna ke tso re ba jwanne ga ba tlhagetše ke bothata ga ba re botse ga nna ga ba mpotse bile ke a sepela ke a fahla ke a ga ekgwe mo a dulantshe a ke fitlha noro kgante le re go reng ka goba nna ke fouka mo pateng ba re aupanana o teile tsona le ene o go teile o re go ka mokgowe nna bile ke biditše maphodisa ba mo swere bile ba mo tutse mo ba re ke lwa le maphodisa ke re awa marašoru bja lena nna mosenkebe le fule o roma ngwana a tla a mpitša awa ngwanela o re awa gape o ntutse go ntula le tsona le yena ka mo sekgothing ba dutla madi ane nna bile tsebetše tša ka ga diko ba ntula ka ditlelapa ke re aowe bathong ke re aowa boletše bjela bja ngwane bo napile bo tsogile maloba gabe e la mo swarišitše nna be re re ka ga masterata a mo kgalemile o kwele moseke boletše bjola napile ke re a kgotsa gona mola ye o re aowa o founela e mong ka dipolaseng wa berekang o la dipolaseng le yena wa kgotsa gore aowe bjale mose ga le mo swarišitše le gona nke le se la mo swariša bile ba fapana ka mantšu e o re wene o dutse ka mo dipolaseng motho e mo gae wa retia wene o kwa bose o dutse ka mo dipolaseng napile ke ene ba fapana mo founung e wa tla wa mpotša ke re aowa le seke la fapana sefapaneng lena riampolane le gona mo ga bokakapa le hle le thušeng ene mo ga bokakapa le bo moreme bana ba ke kgale re ba botša motho a ga kakapa re re tshokole re bonang ka mo ga bo lena sepelang leng ga bokakapa le bo moreme ba tlo le thuša bana baka nna le mogolo ake bjale le mala ba bere ke sa mmotša ke re la bona gore taba tše nkebe di sogana ke kgale re le botša ke kgale mane re le botša ka ngwane re re ngwane gone bjale o thomile o ria ditshele a se a tšwa a tia motho ka mola ene o kgoga tulong ene le lena ka mo lapeng ga le kwane ga ba kwane bana ba buile ka mola lapeng ga go kgatlhe selo nne ga go ne nto e kgatlhang
le bona bannyana ba ba kgone go fapana a ga tlogolana tše ba no sepela ba masoganeng a bona ga botatago bana ba ile o dula mo ntate ka kapa bjale ke ba rele ke re bathong a re gane batho ba lefele bana mara se duleng ga bo bona dulang gona ka mo kokwa lena a le tlogetšeng ka ntshe ka mola ntate ka kapa go tlhakatlhakane go tlhakatlhakana ka mola lapeng la ngwaneso a go ne ntho e kgatlhang ka mola le bannyana ba ba kgone go kgwetse ba elwa ena e ba kwatelane le a leng dipolaseng ka ba ka re awa e wa mpotsa gore mokete ore ela gore mokete ore ka re ae le tlo ntira sehwirihwiri sa lena e reng ko o bitša bana ba bo malome a lena ke ge bile ke ba biletša bana ba babedi ba kgaetšedi tša ka ke re aowa gape batho mola ba fapana ene bjale ba botša nna ke tlo ba khwirihwiri sa bana ba le ba batho ba tlile awa ya ba nna ya ba bona ba rakgalema le gona ke gore ba re fahla šoko bolela mahlong a gagwe ba re fahla ela ao mana ka re awa nnene bjale ke ebiditše bana ba malome a lena šiba batho ba ka ba le boneng gore le jwang wa dikwa kore go ne tlhakatlhakane ko molalapeng la ngwaneso a go ne ntho e lokang a ko ke re letlogolana tše di kgone go sepela di o dula mo masoganeng a bona gona bjale e monnye e la go motia mo swariša nna ke tsore o kae gona mola ba bolela re nna ena o tlo o sepela tše bana ba gago ke nnete o ba tšere o sepetse ba re ga ba laela o file o sepela ka mola lapeng la ngwaneso go ne tlhakatlhakane nngwe e šoro wa dikwa ke bona kgaetšedi ka emeše letsogo mala ma ke ra kgaetšedi ka ke bona emeše letsogo malome ka kapa ke gore ye e koša mohloko ke nyaka gore mma a e hlalose e ba re mokgekolola ga a tšeiwa kua awa a ke a hlalose ye ya gore mokgekolo kua ga a tšeiwa ka bane le go le bona tšatši le ba mo kry-ileng kua go tšwa bona na be ke se gona awa malome ka kapa a ke e hlaološetše ya mokgekolo a ngwaneso o ile kgonyeng mo kgonyeng ka ene ga a tsoga o tšea lente ore ke a kgonyeng mokgalabi wa gago ba a sa phela a ga kotse ba nemang ka mo lapeng wa latelang a ne le ngwanyana a latelelang wa mafelelo le yena mošimanyane a tlhakatlhakanyang ditaba dintwa wa sepela wa kgonyeng jalo nna ke ka mo tlasanyana ga bona ka kua ampore motsala bona ba ka mo teneng tše mpšha ba re ke itshegeleng nna ke tsebe se le gore ngwaneso o tšere lenti o ile kgonyeng ba kata batho ba lebile ba robala ngwane le ešo ga atle mokgala yo gona bana bao le bona ba gona ga batle ba re botša ba re motho e sa le maabane a tšea lenti a re ke a kgonyeng ke a kgola re kwele a šetse a swere tšatši la boraro ke nna ke bomogolwake ba babedi le bona ga ba botše go tlo re mena mošimanyane o tla gae o re mane gape mmangwane e sa le ka ya kgonyeng ga a boe o robetše mo kgonyeng ke re aowa aupanana magalane e sa le ka ya kgonyeng o re o ile kgonyeng ne o re awa gape mo kgonyeng a re tsore o ile kae o tšere lenti a re o ya kgonyeng nna a re tsore o robetše kae tata go kae o re awa tata ka rena nna ga ka robala ga ka bjalo le re o ile kae o ile kgonyeng e napile gona mola re le nna mola re botša metswalo re re awa ba re motho e sa le ga ya kgonyeng ga a boe napile bana ba lebešo ba tla bo mogolwake e napile tabela ya neela re bitša metswalo bale ba re mane nke re poteleleng re o kwa gore motho a ile kgonyeng a sa boe
o kae a bo re a tloga go ne mosantšone gona molagae re aga ngwane wa batho re a mo hlaolešetša re re nna re tlile ka tabaše ngwana bo rena e sa le gae ya kgonyeng šo ga a boe ngwane la batho ntšha puku wa lebelela gore aowa motho ekwe šomane ke a mmona o gona mo motho wa gago a kerešo go ne sethoganyana so o re le moe le nyake le ntshe mara gona bjalo a wa ke rena ba le ra tloga kua mosantšoneng wa batho re tšeme re kgotsa re o nyakela gona kua thokwela sethoganyaneng ga re re mola bjale re phasaletše le bana ba borena ga re phasaletše monna dikgomošo o napile wa bo ngwana a mogolo ake wa mašabela ngwanele wa mmotša gore bjo gape re nyakana le mmangwane ba re sa le gae ya kgonyeng ga re mmone ela wa kgotsa gore aue ngwanela batho wa sepediša ke re bjale nna re nyaka mo ngwanela batho o gapa dikgomo kgomo tšela dipele ga kgomo tšela di bona ngwanela bo rena di re tšitšure bjale ela o napile wa sepediša ga re o bona ngwanelešo o ile mola ngata dikgontšhe ela o napile wa goeletša gore mašabela tla mono a wa re a mola re fo ya motho a ka kapa re teka ke re a bona gore go re bitša mo gone e bothata re hwetša ngwanelešo ngata ga go šea dikgong ena šole o robetše mola o hlokofetše ga a hlokofetše molawa re boela gae ba bang ba šala mo ba šala le yena o napile taba mohuto e tsena ke maphodisa a kere ba napile ba šala mola re boela gae re bitša bona bana ba gagwe maawa go hlakahlakane bana ba le ba lla o napile go bitšiwa maphodisa a ya fale ba tšea mena ditatemente tša gore ba botšiša gore o diegile bjang go a bolela ngwanelešo a wa ba mo tšea ka etšha mmušo wa gore bostala ba mo iša moo mamogolo le šomišitše mokgwa wa mohuta mang wa go tšea mohuo kua a tlhokofetšeng gona mo a tlhokofetšeng se ba nyakile ledira la mosehla ba re motho ga a leso a re gore o tšeiwa ka ledira la mohlesa mo a robetšeng ntshe e dirile ke lena ba leloko goba go be gone le motho wa ngaka o e leng gore ba a lehlahla ka yone aowa ngaka ena be se gona nka bolela maaka eno bile lena eno ba rena ga ba mang ba re eleša ba re no motšeng ka ledira a se mongaka motho a ga ka kapa so a re direng so batswadi ne papa o be a nyetše mme papa go be ba se ba nyalana aowa ga mo nyala motho a ga ka kapa ba file go gahlana ka mo dipolaseng ba gahlana ka jona go ratana ba o nyaka tenesewe go mo nyala gona ga a mo nyala and then why le modumeletša a boloka monna wo a mmolokela mo a se a monyala a sa moiše ga gago monne a keriwe go tlhokofetše ngwane e šupele mokgala bo a šala mokgalabjo a šala mola a tlhokofetše ba mokgalabjo a botša ba gabo a ba founela ba gabo ba tlile ntate ka kapa ga ba fitlha bile ba ntšha 2000 ewe ba e ntšha bjale ka ga nna re be re hlakahlakane ra seke ra tseba gore a 2000 ba nyala gore ba kokota gore ba riang e sa le ga ba ntšha a ya phasetšwa a ke re bjale be re lla bjale nna re llela ngwana bo rena batswadi mo go ne diphošo tše dintšhi go ne diphošo tše ntšhi number 1 mmago bana baki o tinyaketše stene wena o tinyaketše a etšwa le ka ga gabo and then stene se sa gage
sa se begiwe semmušo gore badimo ba se tsebe badimo ba gabo a tlhokofalela ke bana a ba bolokela ka molasteneng sela le yena a tlhokofala a tswela gona ka moo monno a beng a dula le yena a seng a monyala le yena a tlhokofala a tswelela gona ka moo so after mahu a ka moka ga ona a tlhagile bana ba le ba dirileng ge mahu a ba a tlhaga le ba tlhapiša bana ba go ba be le no boloka go iwa pele bana ba bona be go no boloka motho a ga kaka be le no boloka gore mo hlapetseng ke yena mogekolo mo moragong go ile a kere mokgekolo a kere ba šitša a tlogile noro mo hlapetse mara yena batla ba mo tlhapela ba batla mola gae motho wa mongaka ba phorola ka nako e mogala bo a hlokofetse ba gabo ba tlile mokgalabio ba tlile ba gabo ba mmolokela gona moo ba mmoloke o tswetse gona ka moo teneng sona se go tswileng ngwanešu ka yona malome kakapa ka yona 2000 eo bona ne ba re ba nyala ka 2000 eo ne ba entšha ka tšatši leo la lehu jwale ka moragonyana nna kare ke ria ka ba hlalosetša kare tšhelete le ntšhitšeng a e kgonagale gore le re la nyala ka mmotša ra ngwanaka ka mmotša kare tšhelete le ntšhitšeng mola a e kgonagale gore le re la nyala ka bane tšheletela a ya direla selo lefelo o itere mo la tsamaya la ya ka lona tšatšilo la lehu la ya gona ka kua ga malomaka la re ya tše le didirana ba bolela ka mokgwa le bolelang a go ne nto e diragetšeng go phasa go diragalang a go ne nto e diragetšeng o ra gore beele ya lena e le bolela le kolokang gore thušang mohu gore le mmolokeng gore jwa mara šetše gona ka kua e berekišitšo ke bona bao ka kua ga malomaka gore ba re lenyetše aowa ke mohlaloseditše ra ngwana ka kare tša gore ba re lenyetše a e kgonagale a re dienso ge motho a bethilwe ne a re bule case ra swariša motho ra boa ra phumula molato ka kua maphodiseng ge o phumutše molato wa motho a go bethile a go sa kgonagala gore o ye go bula o mongwe ba ka se mosware so go ra gore moisa o a bolena o sa tlo letšhela seporerege o teile ngwana sesiaka wa seneng mmana ayo mo swariša mo direla protection ba mo gapeletša family gore a ile iphumula molatong ngwalelo tšo phumula molato o teile nna ke tšo mo swariša ba mo tšere jwale ka gore ga le kwane lena le bana ba ka mola lapeng ge go ka thwe ba swantse ba tla ba le berekele lapa ka mola ba tlo le berekela jwang le sa kwane go kwana ra kwana nako ngwe a re kwana le gone bale yena o ke a nlatelang ne ke bolela le yena ka phone ke mmotse kare e ba gore last week ke mmoditše kare nna bale ke naganne go ngwalela MCRS ka bane ke ile ka e ngwalela mathomo bale ka dilo tše tša bo di-voice note ka se kwešiše gore go riagalang ke ile ka bolela le lena ka phone ba re sesi e tlo ba bonolo o ka iria ka voice note ba re ke voice note bale voice note ela nna ke ile ka re ke bolela ka bolela half ka bolela pitšanyana ka e romela gannyane ke no boletše gannyane ka e romela ka re ke tša maele mo bathong ke ntše ke botšiša bandela ba re gape ga o ne o bolela gannyane o tlo go bolela mathata a le gatlhanang le ona ka mo gae aowa go ile am sure ka re ke ka February or March go ile ba le maleba ka nagana ke kgopela ngwana ka kare e re nna ke nyaka go tseba gore go njwa le ya kwana mo e leng gore ge ba ga moremi ba kare ba tlo le berekela motse bo le kgwetša ka moka ka moya o motee ka pelo e teng right ke sa tsebe o la leng toronkong a gona nno right a re direng sone re tlo kgopela gore ge le kereile nako le tleng kua ga moremi and then go tlo ba le meeting malefo and then o ka no batamela mola le kopelwane lena re tlo ba le meeting and then moroka a o tlolla tabe ga botse le diphošwana tše di bileng gona le gore ke eng seng ke beng se dirilwe ge bahu ba tlhokofala go ba ge monna ola a tlhokofala ebile mašhaedi a mantši kudu and then ga go ne ka mokgwa e leng gore bahu bale ba ka robala ka gona ga go kgonagale and then
o tlo letlhatla moremi go ya ka mokgwa a kwišang le go tseba setšo ka gona mohlomong go feta nna and then because ke nagana gore mathata a bona a ena pele a magolo jalo mošimane le ena a ka no ba a hlakantša hlogo ke tše dingwe tša diphošo tše batswadi ba di dirileng ya ka ro ka thietša go kgona kwa gantši gore go ne le mo e leng gore go bile le mašaedi a mantši kudu jale e tlo kgonega ka tlhatlho ya professor mo e leng gore o tlo kgona go tseba kgwekgo ya taba le gore mogala bo gore a feletša a hlakana tlhogo go diegetšiwang so re tlo gopela gore a kere ke bolela le wena sesene o tlo boa o tlo botsa go ba o tše phone number tša malefo and then o tlo phone le malefo le mmotšeng gore le tlo tla neng kwa ga moremi and then ro dula fase and then moremi a itšea go tloga moo ka gore mathata a ka mola ke tlhatlho ya gore motse ola wa gabo bakhe ba o bega jwang ka baka la gore le beretša fane efeng ya bontate ola ya bomama so le bega motse jwang go tšwa ka ga bommago monno la modimo ola ga botse le ena o swantše taba ya bona e hlake gore ba tšwela pele ba nyala goba mogala bola o tloga mola o bušetšwa ga ga bonago o timetše and then gora ke maikarabelo a ba gabo gore ba tšwetše family pele goba ba e kgathanang and then taba go robatša bahu and then le lehu le la mmago bakhi a le gabotse le hloka go nore ba tla le hlola ba ga moremi ba tla le bona gore go ka be go diragetšeng and then ka gore ga go kgonagale gape ka gae ge motho a ka no tswa seboe re swantse re thome gona ka yona nako ewe re robalang gore gape bana motho sala re o ya dikgonye ebile letšatši le sobetse anke a sa tsamaya anke a tsamaya ngwana a tswa ka a a robala metseng gape itša ba taba semaka jale e tla hlaka gabotse kua ga moremi ka moraga gore le bolele gore le tlo tlaneng and then re tlo di tšea go tloga mo dilo tše gore re ya go lefa tlhatlho ya mohutamang goba le ya go hwetša thušo wa mohutamang mebereko ka moka ga yona dilo tše ke ka moka ga tšona ke department ya tlou tša baroka o tlo le thuša re lebogile a kere le ena ga bolele o nepolene a nepolene bolela mathata ke setlogolana wa shang no re tla e lokiša e tshwetse malefo di-announcement tša ga moremi o tlo bolela ga moremi a kry-e somale mo ka kapa le ka no re emela ka mola re etla mo reception malome ka kapa a ke leboge balli ba le nako e leng gore ba theeletše ba re file yona le babogedi ke rata gore ke tšhabe nako ke ria so go sasa professor moremi wa bereka gona kua ga matlala ra mošibo ke kry-a molaetša mo ge ngetse ke dutše mo gore no go sasa wa bereka mo e leng gore batho ge ba hloka thušo ba ka tla and then ba tla ba thušiwa le ba e leng gore ba hloka go hlapišiwa ba tla ba hlapišiwa professor moremi ke ngaka ya setšo e leng gore o thuša batho ka malwetši a go fapana-fapana batho ba e leng gore le tshwenya ke difola dicetho maswiswi dilo tša lena di sepele gabotse ba bangwe ke december malome ka kapa ba hloka gore ba tiišwe go gopola gore december e kotsi ka bo yona e hloka motho gore a tiišwe mmele ka lebaka la gore re sepela pleke tše ntšhi mo e leng gore mo gongwe re ka gata tše di sa nyakegego gore ke e gatelele taba e malome ka kapa ke gore ge bontšhi ba batho ba ka re ba tlile gae so ba tiišwe mebele goba ba sephethe ditaelo bontšhi january ba tlo bona bothata ka lebaka la gore o tlano kwa gore kua mmerekong ba re no maubane re lebogile e le taba ya dilo tše batho ba di ratang jale professor moremi wa bereka go sasa ba e leng gore ba mohlokile le gono professor moremi o mpha molaetša gore aowa le ka boa go sasa wa bereka o thoma ka 8 o'clock ya frogo mo e leng gore le ka founa mohlho mongwe la butšha gore mmereko wa professor moremi le gore o thuša batho ka bokae go diegang nomoro tša ga moremi ke 060 959
0303 060 959 0303 goba o ka folela 079 170 9862 079 170 9862 goba o ka founela mo go 072 133 6761 072 133 6761 goba le ka founela 071 398 1508 071 398 1508 goba le ka no ya mo la Facebook la no mo inbox mo la mhlomong ge le re nyaka go tseba ka mmere kwa Professor Mremi la botšiša Facebook ya rena ke DR Mremi ye nngwe gape ka ntle le go tšhaba nako ke gore prof o mpoditše polelo ya gore no o kgopela batheeletši le babogedi ba rena ba be aware ka scam se e leng gore se gona ke December batho ba swere ke tlala motho o ne gore ke yena Dr Mremi mo Facebook a re mo romela tšhelete Dr Mremi ga a kgopele batho tšhelete mo Facebook Dr Mremi ga a phekole batho online goba a consulte batho online ke a e bušeletša gore ke e bušeletše ke lebaka la gore kry-a dikgolo tše ntšhi tše e leng gore batho ba lela ba re no gape nna ba nskimile 1.5 and then wa kry-a le gore a re kgone o tse gore re ka ria buang jale Dr Mremi ga a phekole batho online o tla ka gae Professor Mremi o dula ga matla le ramošibo gausi le letamo gausi le Marble Hall se a buswa and then le ka kgona go tla le ba dinaga mabapi le ka kua Jen Fest re a bereka ka labedi le labone pleke ba bitša gore ke Hlatlolanan Center mo gausi le Plaza ke mo re berekang gona le ka kgona go tla ka labedi le labone ra kgona go le thuša weekend e ka Saturday re a Eastern Cape re goroša Gokzotwa ke mo e leng gore re tla be re ya gona re ya goroša Gokzotwa ka Sontaga Professor Mremi o tla ba bereka and then mo e leng gore ba le hloka go thušo le ka tla ka mogolo ka le ka kgonang ka gona and then le ka founa la kgona go butša se sengwe se le hlokang go se butša and then gape malome ka kapa o tla lefa di-phone number tša pitšeng tše kgolo mo e leng gore batho ba thušiwa mo mahala ka lebaka la gore lemogile gore batho a ba lekane jale malome ka kapa o tla lefa tšona go tšwa go nna ke le Reverend Malefo mopapa modimo a phelang ke re mošate ke mo ke tšwa go gona ga e be boroko thobeng re a leboga dinomoro tša pitšeng tša kgolo o romela WhatsApp voice note nomorong ya 076 071 2344 076 071 2344 re lebogile tsebe ya gago go tšwa kgole le kgauswi motheeletši wa rategang leno go la masa tseleng le a latela go tšwa go nna ke le morwa motšhake tšwele twede